Ngomso lusuku lweziyunguma abantu bazakube bezele yimincili nochulumanco nanjengoko ilusuku lwekrisimesi. Kodwa kubuhlungu kubahlali belali yakwa-Daya eMbumbulu kumazantsi ephondo laKwaZulu Natal okukuza emva kokuphangwa kwemali yabo yomgalelo bebeyigcine unyaka wonke. Izikrelemnqa zonelanga nje ukuthatha yonke imali yabo zidubule zabulala ilungu losapho kwaze kwangxwelerheka abanye ababini. Unomthandazo Nene ebenezicwangciso zale Krismesi yena nomyeni wakhe bebejonge phambili ukufumana imali yabo yomgalelo nabayigcine unyaka wonke. Kodwa ngelishwa umyeni wakhe uMandla akhe Nene udutyulwa wasoleka ngabaphangi ngethuba lendibano yokuhlulwa kwemali yomgalelo kweziveki ezimbini ezidlulileyo. Unene ebeyenye yamadoda ebeceliwe ukuba agade njengokwamanye amalungu ebebala imali ukanti lo mgalelo ubungeno luthotho lwabantu abahlala kule ngingqi. Ngisasetafuleni ngisakhuluma nalo ngibizile ngambona engasabhekile kumina esehlohla amehlo ebheke eminyango ngathi ngiyaphenduka mina ngabona into bezele ngezwe ukuthi khwaxa kwathi qho anama ngazi ukuthi ngaphinda kanjani phansi ngaphinda phansi sekusiyinto ekhalayo kanjalo ke kuzaqhuma ibhamu zaqhuma. Emva kwaloko kangasanga lutho. Uninzi lwamalunga lomgalelo ebegalela ngemali yawo yendodla nesibonelelo enethemba lokuyisebenzisa ukuthenga izinto ngale Krismesi kwakunye nokuthenga izinto zesikolo zabantwana xa bebuyela esikoleni kulonyaka uzayo. Inhliziyo izibuhlungu sikhathazekile kakhulu. Abantu bazodlukhisimusi thina singadli lutho njengoba sinisifica silile abantu bagibelile abanamasenti. Usapho lokwanene luyamkele into yokuba le Krismesi alizonwabela kwaphela kodwa lunexhala lokuba kuzoba nzima ukuthumela abantwana esikoleni kulonyaka uzayo. Labantu bafe bayibola yonke imali yayibalwa ephezulu kwetafula. Kwathi egcineni labantu baphuma bahamba baye emotweni. Babuya labantu bathi nisenzile lesendishini imali nishileni. Khiphani lesendishini imali. Aniboni ukuthi siyabulala. Sinibulala nonke lendlini. Yabe siyaphuma ke lo mali esendishini base beyithatha baphuma bahamba. Kuzothi kangoku akukabanjwa umuntu ngesisiganeko amapolisa athi asaphanda.